Mwaramutse neza nshuti mwe mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV. Reka nizere ko muri amahoro, reka nizere ko mwaramutse neza. Turi mu gitondo cyo kuwa kabiri ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024. Reka tudatinze duhite twinjira muri aya makuru yo muri aka karere k'iyaga bigari. Reka duhere kuri inkuru. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yagize gutya asura icyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda RDF, yashimangira imishinga ihuriweho n'impande zombi. General Muhoozi Kainerugaba yasuye icyicaro gikuru cya RDF ku Kimihurura nyuma yo kwitabira ibirori by'irahira rya Perezida Paul Kagame byabereye kuri Stade Amahoro ku cyumweru ku itariki 11 Kanama 2024. Nkuko byasobanuye n'ibiro by'ingabo z'u Rwanda, General Muhoozi Kainerugaba wari kumwe n'abasirikare ba Uganda bamuherekeje muri uru ruzinduko, yakiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga n'abandi bofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Impande zombi zagiranye ibiganiro birebana no kongerera imbaraga ubufatanye busanzwe hagati yazo. Byashimangiwe na General Muhoozi wavuze ko muri uru ruzinduko yabonye umwanya wo kuganira nabo muri RDF ku mishinga irimo amahugurwa ahuriweho ya gisirikare. Ibi biganiro bishimangira amasezerano yo gukomeza ubufatanye yashyizweho umukono mu kwezi kwa gatanu 2022 nyuma y'ibiganiro by'iminsi 4 byahuje impande zombi i Entebbe muri Uganda. Ubwo rero ibi biganiro byari birangiye, General Muhoozi warubiyoboye yatangarije ku rubuga rwa Twitter ati nyuma y'iminsi 4 y'ingirakamaro twageze ku mwanzuro yuko twakomeza gukorana. Nanone kandi ndongera gushimira aba perezida bacu Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Paul Kagame kuba barabyukije ubushuti bwacu. General Muhoozi Kainerugaba yagize uruhare rukomeye mu kongera kubanisha u Rwanda na Uganda, cyane ubwo yagiraga inzinduko i Kigali. General Muhoozi Kainerugaba ni umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda. Rero bakunzi bacu, tukiri kuvuga kuri Muhoozi Kainerugaba, hari umunyamakuru Andrew Mwenda. Uyu mugabo yagize ibyo avuga kuri Muhoozi Kainerugaba ariko no kuri Perezida Kagame w'u Rwanda. Andrew Mwenda yafashwe n'ikiniga ubwo yavugaga ku binyoma byahimbwe mu guharabika isura ya Perezida Kagame kugira ngo General Muhoozi Kainerugaba ntagire uruhare mu gutsura umubano w'u Rwanda na Uganda wari wajemo agatotsi kuva 2018 kugera 2022. Umubano w'u Rwanda na Uganda wari wajemo agatotsi, maze abanyarwanda bakorera i Kampala batangira gucunaguzwa, barafungwa, bakorerwa iyicarubozo ndetse bamwe bahasiga ubuzima, abandi imitungo yabo irangizwa. Byageze naho Uganda ifunga umupaka w'ibihugu byombi, ubuhahirane burahagarara. Gusa mu ntangiriro za 2022 General Muhoozi Kainerugaba yafashe iya mbere yumvikanisha impande zombi, ibibazo bitangira kubonerwa umuti n'ubuhahirane bwongera kubaho. Andrew Mwenda yavuze ko igihe cyose Uganda n'u Rwanda byagiranye ubwumvikane buke, General Muhoozi Kainerugaba ngo ntiyakunze kwemeranya n'imyanzuro imwe n'imwe ya guverinoma ya Uganda kuri icyo kibazo. Yavuze ati ngo yiyemeje gukemura ibibazo, ahubwo akibereye mu ndorerwamo ebyiri. Iya mbere yari ukureka ku nyungu z'igihugu cye. Ati u Rwanda ni umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Uganda, birashoboka ko hari ibyo ibihugu byombi bitabona kimwe, ariko mu buryo bwubaka aho tugana ni hamwe. Urwo ni rwo ruhande rwe rwa mbere. Ikindi kintu cya kabiri ngo nuko General Muhoozi Kainerugaba yemera ko Perezida Kagame ari umuntu wo kwizerwa, ati mukabana mu bihe byiza n'ibibi. Ubwo yarageze ro kuri ingingo, Mwenda yafashwe n'ikiniga. Aravuga ati Kagame ni umuntu wakwizerwa, kandi General Muhoozi Kainerugaba arabizi neza, kandi ndatekereza ko ikintu cyatumye umubano usubira mu buryo nuko biriya by'isabukuru ya Muhoozi Kainerugaba yabereye i Kigali. Bamwe mu nzego z'iperereza muri Uganda bari gukwiza amakuru y'ibihuha ngo Kagame arashaka kwica Muhoozi, arashaka gukora ibi na biriya. Banditse raporo nyinshi baziha Muhoozi kugira ngo bamwigarurire afate urundi ruhande ku bijyanye na Kagame. Muhoozi ibyo yarabitsinze. Muhoozi Kainerugaba yagarutse ku mateka y'umubano w'u Rwanda na Uganda, avuga kuva mu 1998 ya 2011 umubano n'ubundi wari umeze nabi. Muri iyo myaka ingabo z'ibihugu byombi zagiye mu ntambara muri Kongo Ikisangani inshuro 3. Muri 2021 yavuze ko 2011 yavuze ko we na Muhoozi Kainerugaba baganiriye uko bakongera guhuza ibihugu byombi ndetse babasha kubigeraho kugera 2017 ubwo umubano wongeraga kuzamo igitotsi. Ati n'umubano wagoranye.
Yavuze ko mu biganiro byinshi yagiye ajyamo byiga ku kibazo cya Uganda n'u Rwanda, ngo akenshi Uganda itagaragazaga ubushake bwo gukemura iki kibazo. Ati ubwo bushake buza kuba buhari, ati hari ibibazo byari gukemuka, ati kugeza ubu yizera ko umubano uzarushaho kuba mwiza kubera ahanini uruhare rwa Jenerali Muhoozi Kainerugaba, cyane ko abona ko ari ingenzi ku karere muri rusange. Ati kandi abishyizemo ingufu, niyo mpamvu ari hano, niyo mpamvu aza hano. Hanyuma rero kandi Mwenda ubwo Nanduru Mwenda abatamuzi ni umunyamakuru ukomeye muri Uganda, ubona ko ari mu butegetsi cyane bwa Uganda, akaba ari n'umuyobozi w'ikinyamakuru The Independent. Umunyamakuru Nanduru Mwenda ari mu bakomeye muri Uganda no mu karere. Yanenze Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi wirukanye ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zakoraga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushinje gushakira umutwe witwaje intwaro ubufasha. Mu kiganiro The Long Form na Sani Ntayombya, Mwenda yagaragaje ko akarere ariko gatanga umusanzu ufatika wahagarika intambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri iyi ntara. Yagize ati nizera ko mu gihe twinjiye muri iyi ntambara nshya y'ubutita ari ngombwa ko leta zo muri Afurika zumva ko uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo by'akarere ari ugukoresha ingamba z'akarere. Iyo utumiye aya mahanga bifitemo inyungu bwite bituma ikibazo gikomeza kurushaho. Mwenda yavuze ko yababajwe n'icyemezo SADC yafashe cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'aho Perezida Tshisekedi yirukanye iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu kwa 2023. Uyu munyamakuru yibukije ko ubwo leta ya Mozambique yasabaga u Rwanda kohereza ingabo mu ntara ya Cabo Delgado kugira ngo ziyifashe kurwanya ibikorwa by'iterabwoba, Perezida Paul Kagame yabanje gusaba Perezida Philippe Nyusi kubaza SADC niba ntacyo biyitwaye kuko igihugu ayoboye kiri muri uyu muryango, agaragaza ko uyu muryango nawo wari ukwiye kuganira na EAC. Ati ntabwo nishimiye na gato igikorwa cya SADC cyo kujyayo itabiganiriyeho na East African Community. Ntabwo nishimiye Tshisekedi kuba yarirukanye ingabo za EAC, kandi narakariye Loni cyangwa Amerika kuko impuguke za Loni ni intwaro za Amerika. Ntabwo Tshisekedi abibona, ariko abanyamerika bashaka guteranya Kongo, u Rwanda, Uganda, Kenya n'abandi bagera ku nyungu zabo. Iyi ducitsemo ibice, kandi Tshisekedi ni ingenzi muri byo. Uyu munyamakuru yagaragaje ko yababajwe no kuba impuguke za Loni zaramushinje gushakira M23 ubufasha, asobanura ko byaturutse ku kuba intumwa z'uyu mutwe zirimo umuvugizi wawo Lawrence Kanyuka zaramusabye kuzihuza na ambasade z'ibihugu by'i Burayi na Amerika. Icyo gihe ngo Kanyuka yamusobanuriye ko abarwanyi ba M23 ari abanyekongo barimo ababaye mu ngabo za Kongo. Bamwe muri bo bari bakiri ku rutonde rw'abahembwa na leta mu gihe bari barahungiye mu bihugu by'akarere nyuma yo gutsindwa muri 2023. Nanduru Mwenda yavuze ko intumwa za M23 zamusobanuriye amasezerano zagiranye na Tshisekedi, harimo ingingo y'uko abarwanyi babo bazinjizwa mu nzego z'umutekano za Kongo, ariko nyuma akabihinduka ntabyubahirize kugeza ubwo impande zombi zubuye imirwano mu mpera za 2021. Ati nahamagaye ambasade y'Ubufaransa bambwira ko batemerewe kuvugana na M23. Narabwiye nti oya muhamagara abantu banyu mushinzwe iperereza i Paris dushyireho uburyo bw'ibanga bwo kuvugana. Ibi nabibonye no ku banyamerika kuko babikoze nabo bagiranye amakimbirane, yaba Al-Qaeda, ISS cyangwa se abatalibani. Nabibwiye iy'Ubufaransa barabyanga. Uyu munyamakuru yasobanuye ko yahamagaye muri ambasade y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Umwe mu bakozi baho usobanukiye ikibazo cyo muri Kongo yemera guhura n'intumwa za M23 baganira mu masaha 3 cyangwa 6. Ibyo baganiriye arabyandika. Mwenda yavuze ko nyuma yaho yahamagaye muri ambasade ya Amerika bamusubiza ko mbere yo gufata icyemezo babanza kubaza ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wakurikiyeho bamubaza abayobozi bo muri Uganda intumwa ze M23 zaba zarahuye nabo, asubiza ko uko biri kose zitahuye n'umuyobozi ukomeye. Ku munsi wa gatatu nk'uko Mwenda yabivuze, muri ambasade ya Amerika bamumenyesheje ko i Washington basubije ko kuvugana n'intumwa za M23 bitashoboka. Yasobanuye ko mu kwezi kwa gatanu 2024 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda
yamuhamagaye imumenyesha ko impuguke za Loni zagaragaje ko ari gushakira ubufasha M23, ayisobanura ko ibyo byashingiwe ku makuru atariyo yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munyamakuru yasobanuye ko izi mpuguke zanditse ko ari umuhuza wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Paul Kagame w'u Rwanda. Mu busesenguzi bwe yagaragaje ko kumuhuza na Museveni na Kagame bigamije kwerekana ko bose bafite aho bahuriye na M23, umutwe u Rwanda rushinjwa gufasha, nubwo rwagaragaje kenshi ko ari ibirego bidafite ishingiro. Ati nabifashe nk'aho Amerika ifitanye ikibazo n'u Rwanda na Uganda, kubera ko muri raporo ya nyuma avuga ngo mwenda n'umuhuza wa Uganda n'u Rwanda hagati ya Kagame na Museveni byoroshye, bavugaga ko u Rwanda na Uganda biri kwifatanya mu guhungabanya Kongo. Andrew Mwenda yagaragaje ko ibirego bya Amerika cyangwa impuguke za Loni bishinja u Rwanda na Uganda gufasha M23 bigamije kurangaza Perezida Tshisekedi kugira ngo ahagarike umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu. Yabivuze ati bari gushuka Tshisekedi kugira ngo akomeze ashinja u Rwanda anirukane ingabo za Uganda muri Kongo. Ngira ngo Tshisekedi uri Kinshasa afite ubushobozi bwo kubibona, akabona imbuto zabyo, ko iyo utsinzwe Amerika itsinda, watsinda igatsindwa. Umutwe wa M23 ukomoka ku masezerano ya CNDP ya General Rankunda yayagiranye na Leta ya Kongo muri Werurwe 2024, nandi kuvuga ngo yayagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka yashize. Rero abasesenguriye ikibazo cyabo bagaragaza ko mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu butakoreye ibyo busabwa kugira ngo bukemure aya makimbirane, ingaruka zayo zirimo n'intambara zidashira zizahoraho. Uyu ni Andrew Mwenda uvugwa muri iki kibazo. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu, tukiri kuri aya makuru y'akarere, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iya Zambia zigiye gutangira ibiganiro byiga ku cyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo gukumira ibicuruzwa byinjira bivuye muri Zambia nk'inzoga, sima, klinka n'ibindi. Iteka rya Minisitiri w'Ubucuruzi Mpuzamahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Julien Paluku Kahongya ryo kuwa 26 Kamena ryasohotse kuwa 19 Nyakanga 2024 ryahagaritse iyinjizwa ry'inzoga n'ibindi binyobwa bisembuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'amezi 12. Zambia icyumva icyo cyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise ifunga imipaka ihuza ibihugu byombi. Impande zombi zaganire binyuze ku ikoranabuhanga ejo ku cyumweru tariki ya 11 ejo bundi Kanama 2024 zemeranya ko ibiganiro bikomeza i Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga, hagashakwa igisubizo cyatuma impaka ku ruhande rwa Zambia, imipaka ku ruhande rwa Zambia ifungurwa n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi bugakomeza nk'uko biteganywa mu masezerano bifitanye. Radio Okapi yanditse ko icyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo gukumira ibicuruzwa biva hanze cyari kigamije kurinda urwego rw'ubucuruzi bw'imbere mu gihugu no guteza imbere ibikorerwa mu gihugu. Zambia nayo yahise ifunga imipaka ihuza na Kongo, haba mu kwinjiza cyangwa koherezayo ibicuruzwa, bituma sosiyete sivile yo mu mujyi wa Kasumbalesa igaragaza ko itishimiye ibyo byemezo. Hanyuma abakunzi bacu rero dukomeje n'andi makuru, reka nkubwire ko perezida wa Angola Joao Lourenço wa Angola ukubutse i Kigali ategerejwe i Kinshasa. Murabizi ko uyu nguyu ari umuhuza mu matati ari hagati y'u Rwanda na Kongo. Kuri ejo kuwa mbere hashize nibwo umukuru w'igihugu wa Angola yarategerezwe i Kinshasa kugira ngo agirane ibiganiro na mugenzi wa Kongo mu rwego rw'ibiganiro bya Rwanda byo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gukurikirana uko agahenge kubahirizwa nk'uko byemejwe na Perezidanse. Uyu muhuza washyizweho na Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Joao Lourenço agiye guhura na Perezida Tshisekedi kugira ngo bongere ibiganiro kuri iyi nzira yabaye mu minsi ishize mu rwego rwo guhagarika imirwano. Guhagarika imirwano byatangiye gukurikizwa ku itariki 4 Kanama hakurikijwe imihigo intumwa za Kongo n'u Rwanda ziyemeje mu nama yabereye i Rwanda muri Angola ku itariki 30 z'ukwa karindwi, yahagarikiwe na Perezida Joao Lourenço nk'uko iyi nkuru ibitangaza. Perezida wa Angola arajya muri Kongo akubutse i Kigali, aho ku cyumweru yari umwe mu bakuru b'ibihugu bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame.
Bakunzi bacu rero nanone kandi reka nkubwire yuko kwa gatandatu tariki 10 z'ukwezi kwa 8/2024 Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba yatangaje ko imfungwa zigera kuri 527 zarekuwe muri gereza nkuru ya Makala i Kinshasa. Minisitiri Ndima yatangaje ko kurekura izi mfungwa ari igitekerezo cya leta yagize mu rwego rwo kwimakaza ubutabera, nyamara bikaba bivuga ko byaba ari igitutu cy'imiryango mpuzamahanga. Ubwo izi mfungwa zarekurwaga, Minisitiri Ndima yavuze ko mu zasigaye muri gereza nta mfungwa izongera kuryama hasi, by'umwihariko muri gereza ya Makala. Minisitiri yatangaje kandi ko hubatswe gereza nshya Imaluku mu gace aherutse gusura. Mu kwezi kwa karindwi guverinoma ya Kongo yaratangaje ko nibura abagororwa 7,000 bagomba kwemererwa gufungurwa by'agateganyo muri gereza nkuru ya Makala. Ni nyuma y'uko imiryango mpuzamahanga na societe civile batanze impuruza ko muri gereza hugarijwe n'ubucucike bukabije. Mu ntangiriro za Nyakanga nabwo Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Constant Mutamba yatangaje ko imfungwa 421 zari zifungiwe muri gereza ya Makala zarekuwe. Abibanzweho n'abanyantege nke abahamwe n'ibyaha byoroheje. Iyi gereza yo mu mujyi wa Kinshasa yagenewe kwakira nibura abagororwa 1,500, ariko ubu ikaba irimo abantu barenga 15,000 barimo abana n'abagore. Ibi rero bituma batitabwaho ku buryo kubona icyo kurya ari ingume. Bamwe bakurizwaho n'indwara zitandukanye zibaganisha ku mfu za hato na hato. Ari nayo mpamvu iyi miryango yavuzwe haruguru yokeje igitutu guverinoma ya Kongo kugira ngo ice inkoni izamba. Bakunzi bacu rero reka murabizi reka tugane ku bindi. Murabizi ko mpita nakira rero umunyamakuru wacu Clement Bagemahe. Reka nakira umunyamakuru wacu Clement Bagemahe, hanyuma tujye muri aya makuru y'akarere noneho tuyinjiremo neza. Reka nakire Clement Bagemahe. Waramutse neza Clement Bagemahe? Naramutse neza cyane. Umeze ute? Ndashima nyagasani. Umego. Nizere kuri amahoro, nizere kuri en forme. En forme toujours. Toujours en forme. Oui. Hari akantu numvise. Buriya ni byiza kubyuka ugakora ugashyiramo imbaraga cyane da. Uzi impamvu? Umuntu yaravuze ngo iyo umuntu ujya ubona hari abantu baba babyutse bibereye ku muhanda cyangwa se bigiriye kuri beach, cyangwa udukobwa turi kwifotoza twiteye hejuru, nyine ubona turi muri relax. Buranga iyo uri muri biriya utari gukorera amafaranga, ngo buri kurema inyeshyamba zizakurwanya mu minsi iri imbere. Eka uri kubyumva kantu ko ari danje. Ngo ariko noneho iyo uri gukora cyane uvunika, nubwo unaniwe, nubwo bigoye, nubwo uri gukora bikunaniza, ariko icyo gihe ngo buri kurema ingabo zikomeye zizakurinda mu minsi iri imbere. Alright. Wabyumvise? Niyo mpamvu rero tubyuka dukora. Ngomba gukora kugira ngo tureme ingabo aho kurema inyeshyamba. Bakunzi bacu rero reka tujye mu makuru yacu. Amakuru wabyutse avuga mu karere k'ibiyaga bigari, kandi murabizi ko kuri Shami TV ari twebwe tubagezaho amakuru yose. Reka rero tudatinze tujye muri aya makuru. Ejo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, urabibonye? Aribonye yarahiriye manda ye imyaka 5. Wabo ni ibirori bitagira uko bisa. Mva nkubwire iyi protokole y'umunsi w'ejo kuri 11 z'ukwa 8 2024 mwireheranya kuba Paul Kagame perezida w'u Rwanda. My friend, iyi protokole yakozwe, uwavuga ngo si ya mbere yabagiye ntabwo byari ubudasa. No budasa pe. Noneho buri kintu cyose cyari kiri kuri gahunda. Ariko noneho urabona, reba none habari bamugaragiye. Reba ukuntu yageze muri stade, kandi noneho urabona ko abakuru b'ibihugu bitabiriye uyu muhango. Ni benshi cyane. Abakuru b'ibihugu, intumwa z'ibihugu, abaminisitiri b'intebe, bagareba president. Reka nkubwire, reba Tanzania, reba Zambia, reba Malawi, reba Kenya, reba Uganda. Uganda haje vice president wa Uganda, vice president
ni vice president ni umudamu ariko hanaza General Muhozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za UPDF. Dore akantu kabaye kuri Muhozi rero gatangaje. Muhozi aza muri stade yaje mu modoka bwite ya Perezida Kagame. Bakunda ajya avuga ngo ni umwana ngo ujiwe kwa yaje mu modoka yihariye ya perezida. N'izina ry'Imana. Apana bya bindi byo kuvuga ngo baramuzana modoka wenda izana abashyitsi. Oya yaje muri ya modoka nini nziza ya modoka nimba ari yo mu bwoko bwa Cadillac ntago ngibuka neza. Cya kimodoka kinini bya Atari niyo yajemo nk'umwana we. Urumva? So muri make ejo byari ibirori bitangaje. Mu by'ukuri kuri stade Amahoro wabonye indege kashugujugu zifite amadarapo. Ibendera ry'u Rwanda n'irya IAS. Reka nkubwire abari kutwumva baze kujya muri commentaire batubwire ibindi byiza bidasanzwe babonye. Ariko wari umuhango udasanzwe, abantu bari buzuye stade, acclamation yari nini cyane, abantu bishimye banezerewe, ikintu cyose ku mwanya wacyo. Nuvuga ngo yari protocol. Noneho wajya wabonye ukuntu baretse ngo chief in command. Yego In command, umugaba w'ikirenga w'ingabo. Inauguration presidential nani irahira bavuze gute inauguration. Wabonye ukuntu band yabyanditse. Yego iteye ubwoba ko band irategura bari abantu bakandi kantu. Indirimbo y'umuhanzikazi wo mu majyepfo azabatsinda Kagame. Wabonye ukuntu band yashyize mu manota byatunguye abantu. Ni ukuri abantu bose bahita bihagurukira barihagurutsa. Nawe uramugore nawe yari yaje yambaye amadarapo. Umva ni ukuri kw'Imana ariko tuvugisha ukuri. Byari ibintu bidasanzwe. Ubonye ukuntu akarasisi kari kameze. Yego karasisi kari umeinuliwa juu ushizwe hejuru gutyo. Bagendeye mu karasisi gatuje. Ubundi hakuzira ingabo ziri kugenda sasa muri kamandi ya Air Force mu indege hejuru. Wari uko zimeze ni ibintu byari ibindi irapozi bashobora kwifata bitari ubwoba. Byari ibintu byiza cyane ku rwego rwiza. Ni ibintu tutabura kwishimira nk'u Rwanda kubera ko izi protocol ukuntu bigaragaze ibyo bita ubudasa n'imbaraga igihugu gifite. Protocol ubwayo ikwereka discipline iri muri systeme z'imbere mu gihugu no hanze y'igihugu. Buri gisirikare ko wabonye gikora parade ukuntu cyakoze akarasi bikwereka discipline iri mu gihugu. Noneho rero izo ni ingabo urumva mu mitwe itandukanye. Abona ko babivuga ingabo police bagashyiraho n'abakobwa b'abasirikare abakobwa ba polisi na zirangabo zaziri muri protocol ya Force mu buryo mwe ku bundi. Wabonye ko byimeze. Noneho jyana muri protocol ukuntu abantu bari bicaye mu mabara atandukanye, ukuntu noneho muri VVIP protocol ukuntu yari imeze, uko perezida hageraga n'ukuntu bamwakiraga kumugeza mu byicaro bye. My friend, noneho hakaza stade rero yakataraboneka. Stade y'igitangaza. Hanyuma rero hari naho tugaruka ibihugu bimwe na bimwe byagira ishari bikajya kwiyongoza kuvuga andi twikomereze batatubyukira. Reka twinjire mu makuru bakunzi bacu. Rero muri uyu muhango rero wo kurahira kwa nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame hari icyo yavuze, hari icyo yibwiriye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yibukije yavuze ariko reka nze mbabwire akana. Yibukije ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko budafite uburenganzira bwo kwambura ubwenegihugu abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Nyuma yo kurahira kuyobora u Rwanda ejo kuri 11 z'ukwezi kwa munani, umunsi tutazibagirana, umunsi winjiye mu mateka y'u Rwanda, Perezida Kagame yibukije abakuru b'ibihugu n'abandi bari bitabiriye ibyo birori ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikibazo cy'umutekano, kandi uwo mutekano ukaba ari muke. Noneho avuga ko cyatewe n'ubuyobozi bw'Kinshasa. Aho urabizi bajya bavuga ngo cyatewe n'u Rwanda, ngo cyatewe ngo na M23, ngo cyatewe na Uganda, cyatewe na Uganda ikazamo.
ati cyatewe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Umukuru w'igihugu yavuze ko amahoro muri aka karere u Rwanda ruherereyemo by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo ari ngombwa. Agaragaza ko ariko nubwo afite imbaraga bagerageza kuyagarura. Urabyumva? Ndetse avuga ko bakwiriye kumenya ko bitashoboka mu gihe ubutegetsi bwa Kongo burebwa nayo butakora ibyo busabwa. Budakora ibyo busabwa rwose. Uri kubyumva? Yego. Ibyo rero ubutegetsi bwa Kongo busabwa n'umuryango mpuzamahanga ni ukuganira n'abenegihugu bafitanye amakimbirane nabwo. Bishingiye ku myanzuro yafatiwe i Nairobi mu kwezi kwa 4 na 2024, uyu muryango ugasanga ko ibi biganiro aribyo byabonekamo igisubizo kirambye ku mutekano muri iki gihugu. Ariko se reka tugaruke. Repubulika Demokarasi ya Kongo yakicara na M23 kandi bita ibyihebe. Oya, ntabwo ari bita ibyihebe bo, ariko imiryango mpuzamahanga ikavuga ko batanze agahenge, basabye agahenge cyangwa bategetse agahenge kugira ngo impunzi zigaruke ahantu haberaga imirwano M23 bamaze gufata. Bishatse kuvuga ko iyo Amerika ibivutegetse, UN ikabivuga ngo abaturage rwose bahasubire, wagaruka ugasanga na Kinshasa ati abaturage bahasubire, ntabwo baba bakiswe ibyihebe. Mu yandi magambo ntabwo bakohereza abaturage mu byihebe. Icyo ndacyumvise. Alright. Niko bimeze. Ndacyumvise. Babivuga gutya pour kujijisha abaturage bamwe bataragira imyumvire, kuko abaturage ba Kongo bamaze kugira imyumvire ko Kinshasa ibabeshya. Kuko ibiri muri realite politique, mu kuri kwa politique no mu kuri mu mirwano, ari kubera isibaniro hose abaturage bamaze kumenya ukuri. Niyo mpamvu uzabona ko abaturage aho M23 igeze umva nkubwire ngo barara badakinze inzugi. Ngo ntibakinga. Ntabwo bakinga. Kuko amahoro aba asanzagaye. None se M23 ugira ngo yababonye umwanya byibuze gukora lobbying bari abaturage. Iyi imaze kubafata ubona ko bahita bahatambuka abaturage bose. Oya, nabonye banishima cyane. Barishima cyane, zivuga ngo nta inama itikorwa bakihafata, zivuga ngo ntago bayikora hamashize icyumweru hafashwe ngwenda ngo tuvuge ngo ba lobbyings. Nuvuga ngo rero abaturage bategereje wakombozi abaza kubavana mu bureta mu buretwa mu bubata babatejwe na FRDC, FDLR, Wazalendo, Nyatura, ibintu nk'ibyo. Okay, tuba tukira hangaha rero no kuvuga ngo nta mpamvu yuko kwitwa ngo nibyihebe, ni imvugo zereka abaturage ngo mubone nk'ibyihebe. Noneho bajya kuzana za sadeke ibihugu bike byo muri sadeke n'ibindi, bakitwaza ngo ni M23 RDF ikabijemo. None bashyizemo RDF UPDF ya Uganda, ingabo za Uganda. Ibyo byose no kujijisha abaturage n'abandi bantu badashaka kumva ukuri. Ariko ngira ngo na Tshisekedi yamaze kubimenya nako aranabizi. Erega buriya hari ikintu nabonye muri zi politike. Hari abantu baragenda bagafata akantu runaka akagahagararaho. Akakahagararaho akavuga ati ubwo nyine naka ngaka nzajya mvuga akangaka kandi ko kazamfasha. Kugeza ubu rero ubutegetsi bwanze kuganira n'uyu mutwe witwaje intwara M23 ugenzura ibice byinshi byo muri Kivu, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, busobanura ko budashobora gukikirana n'abantu biterabwoba. So abarwanyi b'uyu mutwe bafite bene wabo bari mu buhungiro mu bihugu bitandukanye. Abasigaye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku bwoko. Kuva rero begura intwaro mu mpera za 2021 basobanuye ko icyo bashaka ari ukurwanira uburenganzira bwabo, kandi kuva ubwo bagaragaje ko bafite ubushake bwo gushyikirana na leta. Urabizi ko M23 yakomeje kuvuga iti twebwe mwene muze tuganire, nubwo ubwa mbere twaganiriye mukanga kubahiriza ibyo twabasabye, ariko ni muze tuganire. Kandi koko ni ababyibuka iyi M23 yigeze ijya Kinshasa ijya kubonana na Tshisekedi, ariko uziko hano mfite amasezerano y'ibanga, M23 yagiranye na Tshisekedi. Barabibanga. Kuko urabona mbere yuko Tshisekedi ajya no ku butegetsi bari basanzwe baziranye na M23, hari na gahunda bagiranye.
bagiye naga se turasa ahubwo na mbere yaho na Kabila ntibavuganaga baravuganaga wasimbuye uwo Kisekedi yasimbuye kivuze bivuga ko umurongo wa M23 Kisekedi yanumvaga neza baracataga kuri WhatsApp baracataga. Hanyuma rero reka mbabwire ibyo Kagame yavuze. Kagame yavuze ngo amahoro mu karere kacu ni ngombwa ku Rwanda, ariko yarabuze cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ntabwo amahoro yazanwa n'umuntu uwo ari we wese bitewe nuko aturuka cyangwa imbaraga afite, mu gihe abo bireba mu buryo butaziguye badakora ibyo basabwa. Wabyumva? Yego. Perezida Kagame yasobanuye ko mu gihe ubutegetsi bwa Kongo butakora ibyo busabwa, imbaraga z'ubuhuza bukorwa n'abayobozi bo mu karere nta musaruro ufatika zishobora kugeraho. Kandi ntabwo abeshya. None se reka nkubwire, ejo bundi bavuye i Angola, Rwanda baraganira bavuga bati tugiye gukora uko dushoboye amahoro agaruke. Noneho n'impande zihanganye muri Kongo zihagarika intambara. Bakimara kuvuga ibyo ngibyo, ku munsi wakurikiyeho hari gahunda yo kwibuka, hari abantu Kongo ivuga ko bishwe bazize itsembabwoko muri Kongo. Yari igiye kubibuka, ijya kubibukira i Lubumbashi. Noneho mu gihe yari iri kubibuka, nyuma y'uwo muhango, Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yari ari kumwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo bwana General Major Sylvain Kenge, bagirana ibiganiro n'itangazamakuru, maze barabaza bati mwavuze yuko so what's your way forward, niki gikurikiyeho ko mwavuye i Rwanda mukemeza ibiki n'ibiki mugiye gukora iki? Usukuna yabasubije yarabwata ahubwo ubu nibwo duhagurutse tugiye kurwana inkundura, dufite strategy nshya zo kwambura M23 turaduce twose yafashe, tugiye gukora ibintu bidasanzwe, kubambura vuga ngo kubarimbura no kubarimbura ntago babambura batabarimbuye. None se ko abo bantu bavuga ko bahagaritse imirwano, ko bavuga ko bifuza ko habaho amahoro, aka kantu ko kubarimbura kaje gate? Kandi mwavuze ko intambara ihagaze. Urumva ko rero ahangaha Kagame yavuze ngo ntabwo aya mahoro n'ubuhuza n'imbaraga z'ubuhuza ntacyo byageraho, nta musaruro ufatika bishobora kugeraho mu gihe uruhande rurebwa n'iki kibazo rudakemura. Kandi noneho nk'uruhande rwa M23 bahagaritse imirwano, urabyibuka ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ushize nibwo bahagaritse imirwano, bati twebwe turayihagaritse, banavuye no mu bice byose bari barafashe East African Regional Force. Noneho nyuma yaho baravuga bati reka twiturize. Ntibukeye kabiri Tshisekedi abayirukanye ya Regional Force, ariko Tshisekedi yabikoze mu buryo buri strategique. Reka nguru ukuntu byari biri mu bwenge Tshisekedi yari yatekereje. Tshisekedi yaravuze ati okay, ibice byose mu Ventura yafashe ni mu bihereze East African Regional Force. Hanyuma bamaze kubijyamo byose ihita yirukana Tshisekedi ahita yirukana, kandi yamaze gushyiramo FDLR nubwo ngo Regional Force yahavuye basimburana FRDC na FDLR. Erega Regional Force nayo yari irimo n'ingabo za Kongo. Exactly, yarimo n'ingabo za Kongo kuko urumva ni nabo bakuru bari bazi urugamba, bazi naho ruri kubera, nibo babatwaraga kuri terrain. So muri make urumva ko yari yakoze kata iteye ubwo yo kugira ngo yake M23 uduce yafashe kandi itarwanye. Uri kubyumva? ahita azirukana kugira ngo aba bandi bari kumwe na East African Regional Force bahite bahite bahaguma. Niko byagenze. Akimara kubikora ahita ajya kunegosia systeme za hehe zo muri za SADC. Uri kubyumva? Yari yatekereje nuko yasanze intare za Sarabwe zirenze, ariko yari yatekereje. Reka rero tubabwire ukuntu Kagame yavuze kuri iki kintu cy'umuhuza. Urumva? Yavuze ngo ndagira ngo nshimire perezida wa Angola Lourenço uri kumwe natwe aka kanya. Ndarahari. Na perezida wa Kenya William Ruto. Yego, wa Kenya. N'abandi ku buryo bakoze n'ibyo bakomeje gukora. Ntabwo amahoro aboneka atyo gusa. Twese dusabwa gutanga umusanzu wacu tugakora neza kugira ngo tugere ku mahoro arambye. Ntabwo bikwiriye kubonwa nk'impuhwe kuba buri wese yakora ibikenewe kugira ngo buri wese abone amahoro, abone uburenganzira bwe. Ni inshingano. So ni inshingano ko buri ruhande, ntabwo ari impuhwe, ni inshingano. Responsibility. Ntabwo guhura ari impuhwe zivuga ngo abwo ibinshingano. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko iyo buri wese adatanze umusanzu kugira ngo amahoro aboneke, abagirwaho ingaruka no kubura kwayo
bahaguruka bakirwanira nk'uko abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi babigenje. Nyuma y'imyaka myinshi abo mu miryango yabo bari mu buhungiro abandi bagatotezwa. Yavuze ngo iyo bitabaye abantu barahaguruka bakabirwanira, bikwiriye kumvwa nk'ibiri ngombwa kuko ni ikibazo cy'uburenganzira bw'abantu kandi ntabwo haboneka amahoro ya nyayo mu gihe ubwo burenganzira butubahirizwa. Urankurikiye kabisa. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko ushaka kwambura abaturage uburenganzira ku bwenegihugu bakwiriye kumenya ko bizabagiraho ingaruka. Ati ntabwo wabyuka umunsi umwe ngo uhitemo uwo ushaka kwambura uburenganzira bw'ubwenegihugu ngo utekereze ko uzabyikuramo. Intumwa za guverinoma y'u Rwanda rero n'iza Kongo zerutse guhura i Rwanda, ibi ngibi birazwi. Hanyuma wabonye ukuntu yaba Kisekedi na Evariste Ndayishimiye habuze no kohereza nibura. Twari twabivuze ko batazaza. Twari twabivuze. Nese baza n'ipfunwe rimeze kuri. Ariko Kisekedi aracyafite ambasaderi hano mu Rwanda. Utaza kugira ngo u Rwanda rwaramwirukanye. Ambasaderi ntabwo rwamwirukanye. Evariste Ndayishimiye aracyafite ambasaderi hano Kacyiru. Kuki abo bantu bataje mu muhango? Uwa Kongo aba hano hafi hirya hano byagenze bite kugira ngo batohereza abantu? Buriya baricaye bavugana kuri telefone, ariko reka twimagine nk'ukuntu babitekereje. Reka twimagine hari ukuntu kera tukiga muri segonderi directeur yajyaga afata nk'umwana akamukubita nk'urushyi, ariko akabikorera nka kure, akabikora nko muri metero wenda nka 200. Twareba ukuntu ari kumukubita nk'urushyi tugahita twimagine ngo bari kumubwira ngo wenda ati wigize ute, wagiye ugira ubwenge n'ibiki. Dufite ukuntu nyine twabishushanyaga neza tugakina iyo sene, tugatekereza ko ariko biri kugenda. Twimagine nk'ukuntu Kisekedi na Evariste baganiraga. Banaganiriye na mbere bati rero urabona ntabwo twahahinga tumwihorera. Baravuga ati nta n'abantu bazaza, nta n'abaperezida bazahaza. Atereka n'ubundi uriya nta n'uwamukurikira, nta n'uwaza kumushyigikira. Ahubwo buri bashobora kuvuga se buriya nta baje hano bariya bari babarobinze ngo ntimujyeyo. Nabyo birashoboka. Erega buriya bino bintu biba bikaze Clement, biri diplomatique cyane. Haba hariho lobbying zikaze, ariko arakavuga ati no, twebwe umusaza turamwemera ibikorwa amaze kugeza kuri Afurika. Ariko siko buriya His Excellency Paul Kagame yego yagize gutya agatorerwa kuyobora African Union. Urabyibuka? Bukeye African Union imushinga amavugurura. Buriya ujya ubona bino bintu akunda kuvuga byo kwigira no kuvuga ngo ntitugashingire kwa bagashaka buhake. Donc bariya abantu bashaka kutuyobora, bari abakoloni bashaka kutwereka uko ngo Afurika igomba kugenda, uko tugomba ngo kubaho byanze bikunda, bitandukanye n'umuco wa buri gihugu. Uzi kuntu ajya akunda kubivuga biriya bintu akimara kushingwa gukora amavugurura muri African Union. Nicyo kintu yavuga ati dukora uko dushoboye, kandi kuyu mushinga si impuhwe n'ubundi babonye izo nshingano zishoboye kubera ko no mu gihugu cye abikora. Uziko nyuma yaho yaje gusimburwa na William Ruto yashobora muri ya nama iherutse kwera Ethiopia ya African Union nkuko bisanzwe bigenda. Ariko yakoze ibintu bikomeye, ndetse yagiye hari n'ijambo yakunze kuvuga. Hari nk'igihe yigeze kuvuga ati reka mbabwire ati njya mbona abakuru b'ibihugu ba Afurika byonyine banezezwa no kugipari just for the photo opportunity. Uri ko byumva icyo bivuga? Kuba umukuru w'igihugu cyo muri Afurika avuye anakajya mu Bufaransa agafatana ifoto na Emmanuel Macron, ujye ubona ukuntu abantu bajya bafatana amafoto n'abastar, iwana kwifotozanya n'umuhanzi, kwifotozanya n'umuntu ukomeye, abantu bakinnye umupira ukomeye bakumva n'ibintu bya danje. Nawe yaravuze ati dufite abakuru b'ibihugu ba Afurika bava hano bakura indege bakajya muri France, just yafatana agafoto na Emmanuel Macron akavuga ati nanditse amateka akangaka ndakamanika mu biro. Urumva rero yakoze ibintu bikomeye ku mugabane wa Afurika. So urumva niyo mpamvu utavuga ngo abantu ngo araza kubura ngo abaza kumushyigikira.
iyo ntabwo byashoboka oya n'umusanzu wa Perezida Paul Kagame mu bihugu byo muri Afurika ni mugari umusanzu mu by'umutekano umusanzu mu by'ubuzima umusanzu mu by'imibereho myiza ahantu hose yarahindutse amfete n'ibijyanye no kugira ngo abantu binjirira Afurika mu rwego ku bundi bibyihebe n'ibiki byose urabona ko agerageza urabona n'izi ngabo muri Sudani bajyepfo hehe Central Africa ngaze Cabo Delgado twanyusi gahajya hehe ahantu hatandukanye niwe no muri za Haiti hatandukanye no kuba just reka reba nko kuba ejo bundi u Rwanda rwohereje ingabo muri Mozambique neza intara ya Cabo Delgado ibyihebe byari byarayimuye abaturage neza baragiye bajya mu gace intara yose barayimura ibyihebe birahigarurira ariko biriya byihebe byakoze akazi kabi uziko bagiye bakajya batwika amasitasiyo amazu y'abantu bakatwika bakimuka neza ukagira ngo nta muntu ugeze uhatuye yakabishyamba najyaga ndeba hari nk'amafilime twajyaga tureba kera ukabona nk'ahantu hari hatuye abantu kera none harasibanganye ntiwamenya ko igeze hatura abantu ibikorwa by'aba amamodoka bayatwikiye ku muhanda uziko RDF yagiyeyo mu mezi 2 gusa operation yari yarangiye kandi yagiyeyo Sadek imaze y'imyaka byaranze iyi Sadek ujya umva hano hirya hakurya hari muri za Kongo noneho reba amakuru bagarura amahoro mu Central Africa warusko buriya muri Central Africa haba inyeshyamba zari zishyigikiye wahoze yobora kira gihugu yitwa François Bozize uriya mukuru w'igihugu uriya ahora arwanya ubutegetsi buriho arwanya ubutekereza bwa Archange Touadera rero u Rwanda rwagiye ruravuga ruti ubu noneho iby'umutekano muke birarangiye ariko mbere ya Archange Touadera uruka ko babanje kuba umumama uramugore yitwaga Samba Panza uzi ko ingabo zijya kujyayo zahise zitangira na system yo kurinda umutekano kugeza n'ubu nubwo bagize uruhare mu gutraining ingabo za hari ahantu kugira ngo igihe cyose zasubira mu gihugu cy'u Rwanda za RDF abasigaye ingabo zishoboye kuba zakwindira umutekano ku rwego ruhoraho rw'ibihe byose ariko umenye ko uriya mudamu agikorera transition je pense que yari muri transition mu buryo bwo kumva uruhare rwa Perezida Paul Kagame ruhari muri Afurika ndetse si muri Afurika gusa no ku isi kubera ko bigeze bajya no muri Haiti bigeze bajya muri Haiti bigeze bajya muri Iran Sudani barahari babaye igihe kinini Darfur Sudan muri make bagiye bakora ibikorwa n'ahandi hatandukanye urumva rero ko bayetse no kwigisha ingabo zo muri Guinea Conakry babigisha igisirikare ku buryo ubona ko umusanzu u Rwanda ugeze kure cyane oya n'ingabo zituruka mu bihugu bitandukanye muri Afurika bigahurira hano urabizi hano Musanze hari ikigo gikomeye cyane kuko hari ibintu bajya bakunda gukorera mu Rwanda bakita gutera turaza kubireba urakoze cyane hanyuma rero tukomeze nandi makuru bakunze batwe turi kuvuga ku kurahira kwa nyakubahwa Perezida w'u Rwanda ariko noneho tunavuga ijambo yahavuye yavuze byinshi ariko twarobanuyemo kimwe tuje kubagezaho hanyuma ro bakunzi bacu tukivuga kuri Republika Demokarasi ya Kongo guverinoma ya Zambia yafunze umupaka wayo na Kongo nkubwira ngo yitwa Kasumbalesa ntabwo ko nakubwiye ariko rero nawe menya urimo ufite akantu k'ubuhanuzi Kasumbalesa ariko uba warebye ukitegereza ukareba uko ibintu bimeze ukavuga uti byanze bikunze ibi bintu ahantu hazavamo ikintu Kasumbalesa ihana umupaka na Zambia nubwo ngo mu y'agaciro ava muri Kongo agenda akajya muri Sudan muri South Africa ni waca mu matrack za track zazinda ariko zazindi matrake bavuga matrake ntutekereza ni track wotekereza ni za track zikora ibirometero n'ibirometero ku buryo ntacyo zishobora kubona mu nzira faut faire attention que zigenda zigasoreza zigira muri Pretoria zigakomeza Johannesburg izindi zikerekeza Durban
cyane cyane Diriba kurusha Cape Town. Urabyumva rero ku mupaka wafunzwe hari akasombalesa uhana imbibi na Zambia, igihugu cya Zambia noneho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona ko ushaka kubigiyemo kuntu Julien Paluku arega yigeze ayobora iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umenye ko ari we uyo ushinzwe ibintu bijyanye n'iby'ubukungu n'iby'ubucuruzi, ibintu nk'ibyo. Reka wenda mbabwire urwitwazo ukuntu rwari rumeze. Ni ukuvuga ngo donc iyi mipaka ni Kasumbalesa, Sakania na Kipushi. Yafunzwe nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kongo baravuga ko bwafashe icyemezo cyo gukumira inzoga, ibinyobwa byoroheje na sima bituruka muri Zambia. None guverinoma ya Zambia yasobanuye ko icyemezo cyo gukumira ibi bicuruzwa gihabanye n'amasezerano y'ubuhahirane hagati ya Zambia ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri ushinzwe ubucuruzi bwambukiranya imipaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Julien Paluku Kahonga, ariko Julien Paluku yabaye guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Sinabaza kukubwira se? Kagenda bivuze. Julien Paluku. Julien Paluku. Yatangaje ko guverinoma y'igihugu cyabo ejo kuri 11 yatangiye kuganira n'iya Zambia kugira ngo iyi mipaka yongere ifungurwe. Hanyuma rero Minisitiri Paluku yasobanuye ko icyemezo guverinoma ya Kongo yafashe kigamije kuzigamira isoko ibikorwa n'inganda ziwabo, kandi ko cyubahiriza amasezerano y'ibihugu byombi byagiranye n'amabwiriza y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubucuruzi WTO. Hanyuma rero nyuma y'iki kiganiro cyabaye hifashishijwe ikoranabuhanga rihuza amashusho, Minisitiri Paluku yatangaje mu mashusho mu masaha make ari imbere impande zombi ziraza guhurira i Lubumbashi mu ntara ya Katanga kugira ngo zikemure amakimbirane. Ariko urumva reka twumvikana. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igize gutya, Zambia ibifunze umupaka. None baravuga ngo ni ikibazo cyo kuba ngo barakumiriye ibinyobwa ngo na sima ngo n'ibiki n'ibiki. Ariko ibi bintu birimo ibintu byinshi. Ese ubu gukumira sima no gukumira inzoga n'ibinyobwa bidasembuye, ibi bintu byatumye koko Zambia ivuga ngo natwe dufunze umupaka? Cyangwa n'ibiriya wavugaga byo kuvuga ngo hacaho amabuye menshi y'agaciro singibi aturuka muri Kongo ajya muri South Africa, wenda ugasanga byananiranye kumvikana wenda ku misoreshereze kuko aya mabuye ko byari ko sinagaca ku mupaka adasoze. Mikoreshereze turebye hirya, ese ntawakeka ko haba hagiyemo agatotsi hagati ya South Africa na Kinshasa ku buryo kubera ko n'undi SADC ingabo za South Africa nta naharu na hato ha metero 10 yigeze igaruza. Ariko akantu kumve neza. Yego. Ese byabatari mu buryo kugira ngo yenda sheme irelia la République démocratique du Congo par canal cyangwa se inzira zihuza Repubulika Demokarasi ya Congo mu bikorwa bihanyura bige South Africa by'amabuye y'agaciro bibe bistopingi hari Kasumbalesa za Katanga. Urabona ibintu biva Katanga za Lubumbashi iyo ngiyo bice tuzuru Kasumbalesa, urabona ko imipaka ngibi hanye imbibi. Urabyumva rero ni ukuvuga ngo iko byasa kose harimo ikintu ngo pas Julien Paluku service. Urumva ni ukuvuga ngo harimo ikintu kitarimo izo nzoga gusa, harimo ikindi kintu uko byagenda ko. Reka wenda tureke kubivugaho byinshi, reka twivugire, tuzabigarukaho byakomeje kugira izindi ntera mbi. Yego, byaze bikunze turaza kubigarukaho mu buryo bwihariye. Hanyuma rero bakunzi bacu, reka tujye kuri iyi nkuru nayo niri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona ishyaka reka turebe ku ishyaka IDPS, ishyaka n'ubundi rya nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi. Noneho Kabuya wari umuyobozi, yari umunyamabanga wa IDPS, bamaze kumwirukana. Urumva yirukanwe, hakavugwa rero umwiryane muri IDPS. Urumva mu gusoza inama rero idasanzwe yabaye ejo ku itariki 11 i Kinshasa, ishyaka IDPS rya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryafashe icyemezo cyo kuvana ku mirimo ye Augustin Kabuya wari umunyamabanga mukuru waryo. Bwana Augustin Kabuya Chirumba
aba bantu babenda kwitirana Kirombo Kirombo ni gace nabaciwewe nabaciwewe ibintu nk'ibyo rero Tshisekedi yego Bwana Augustin Kabuya Chirumba yakuwe ku mirimo ye yo kuba umunyamabanga mukuru wa Union pour la démocratie et le progrès social. Arakomeza rero kuba umunyamuryango wuzuye w'ishyaka kandi akora ngo nta gushidikanya manda ye yo kuba umudepite w'igihugu. Ibi rero ngo ni ibikubiye muri raporo y'inama. Ishyaka riri ku butegetsi rero riravuga ko iki cyemezo cyafashwe nyuma yo gusesengura raporo za komisiyo y'abunzi igizwe n'abadepite b'igihugu ba IDPS na komisiyo ishinzwe imyitwarire ku bibazo bimaze iminsi byarahungabanyije iri shyaka. Ni ikibazo hagati y'abarwanashyaka bifuzaga ko umunyamabanga mukuru wa Kabuya agenda n'abashaka gumaho nk'uko bitangazwa na Media Congo. Uku kutumvikana rero kwageze no mu rubyiruko rw'ishyaka IDPS rutabura no gukozanyaho rukoresheje intwaro gakondo. Uwitwa Deogratias Bizumu Balola rero ni nawe washinzwe kuba umunyamabanga mukuru w'agateganyo wa DPS mu mezi 6 ari imbere. Wabyumvise uriya Kabuya rero Kabuya ntagakiri umunyamabanga wa IDPS. Yaravuzwe cyane muri kampanye ku bijyanye no kwiyamamaza kwa Tshisekedi. Mu by'ukuri ubona ko byari bifite imbaraga. Uyu rero Kabuya ntabwo akiri umunyamabanga kandi koko muri iyi minsi harimo ibibazo. Ntibuka ko twigeze kubwira abantu ukuntu byaragoranye harimo ibibazo mu ishyaka mu buryo bukomeye ndetse na Tshisekedi aritabazwa ariko ukabona yuko ishyaka riri kujegajega. Urabona iri shyaka rimaze imyaka myinshi cyane hafi 42 ryashinzwe ryari muri 1982 tariki 15 z'ukwa kabiri mu 1982. Burya nibwo ryashinzwe. Hari icyo gihe perezida yari Marshal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga. Iri shyaka ryashinzwe na se w'uyu Tshisekedi Faci Beto n'undi yitwaga Tshisekedi ndizanda ryibagiwe ariko ni warishinze muri iki gihe. Ni ishyaka ryari rifite imbaraga, ryari ishyaka yitwaga Etienne Tshisekedi. Nuvuga ngo rero ya Etienne Tshisekedi nuvuga ngo rero ishyaka rijya gukubita hasi MPR Mouvement pour la MPR Mouvement populaire pour la révolution. MPR ni yari ya Marshal Mobutu Sese Kuku Ngbendu Zabanga yari yiganje ku bwinshi no mu kurumva ryari riri ku butegetsi ariko IDPS yaje s'il vous plaît isa nkaho igiye kuri kubita hasi donc ari ryo rishoboye konkiransa gahunda za Sese Kuku Ngbendu Zabanga. Ariko iri shyaka ryarastragorinze cyane. Nawe ibaze ibuka ko iri shyaka ryari ry'uyu mugabo Etienne Tshisekedi ese wa Tshisekedi bibayeho gutyo bigoranye. Urumva kuri iyo manda ya yuriya mugabo Kuku Ngbendu ntabwo yigeze ajya ku butegetsi kuko yakomeje guhatana mu matora ariko yaranasavayivinze. Reka nkubwire biragoye muri Afurika kuba mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo byo birazwi n'ukuri. Rero Etienne Tshisekedi yagerageje guhangana pe. Uribuka n'ukuntu yajyaga gukora imyigaragambyo n'abari bamushyigikiye ku ngoma ya Joseph Kabila. Urabyibuka ukuntu byabaga bikaze. Rero birumvikana byaje kurangira rino shyaka rigiye ku butegetsi rigejejweho n'umuhungu we. Nubwo Etienne Tshisekedi mu by'ukuri atabashije kugera ku butegetsi ariko umuhungu we Felix Antoine Tshisekedi yabashije kugera ku butegetsi. Baje kugera ku butegetsi ariko ni inzira zatanzwe na PPRD iri shyaka rya Kabila PPRD rya Kabila Joseph niryo ryavuze okay sawa reka twebwe tube dustopenze tube tutanze n'indi shyaka naryo rigiye tureba ibikorwa byaryo rikomeza twagejeje rizaturusha cyangwa rigiye gute. Urumva rero ko Tshisekedi iri shyaka ko rimwe amakimbirane s'il vous plaît ntabwo ari ubwa mbere rigize amakimbirane. No minsi ishize bigeze barwanira Kinshasa. Nuvuga ngo kuba bavanye umunyamabanga mukuru bifite igisonuro gikomeye mu ishyaka riri ku butegetsi. Nuvuga ngo umunyamabanga mukuru waryo kuvaho nuvuga ngo bafitanye bifu y'imbere ikomeye hagati ye na
perezida w'ishyaka ariwe Felix Tshisekedi. ni nko kujya kuvuga ukavuga ngo Reverend kuri yo mu Burundi bamukuyeho baramwirukanye bamushimbuje undi urumva ko yari ibindi kumusimbuza undi byaba kiba ari kimwe, ariko iyo bamwirukanye harimo beef basanzwe batameranye neza, gusimbuzwa ashobora gusimbuzwa babanye neza, ariko bibaye kubera ko harimo imwirijyane my friend, wasanga ejo bagiye kumushinja ngo bora nawe wabanaga na Joseph Kabila, uzumva bizakurikiraho bakavuga bati ukorana na M23 kuko Joseph Kabila atafatanyije n'u Rwanda, bose bafasha M23 mu nzira ya Alliance Fleuve Congo ya Nanga wifatanyije na M23. Urumva rero ko ishaka bari yagize amakimbirane, uyo akaba nimo amakimbirane akaba yasimbujwe, tubyitege ariko si shyashya. Reka rero tugana ku musozo tubwira abantu ko Igoma ibintu nabwo naho bitoroshye. Igoma ntabwo byoroshye, umutekano wakomeje kuba muke, ari nabyo bituma abaturage bahaguruka bakavuga bati Tshisekedi turagushakaho amahoro n'umutekano nk'uko abidusezeranyije. Ujyaho ejo bundi tugutora baratubwiye ngo nitumara kugutora ngo ibijyanye n'imyitware n'imirwano n'ibiki biraba birangiye. None rero abantu 9 biravuga ko ari abagizi ba nabi batawe ejo muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano mu rwego rw'umukabo wiswe safisha muji wa Goma. Mu Kinyarwanda nko kuvuga ngo iki sukura umujyi wa Goma, kuramo imyanda, kandi iyo myanda utaza kugira ngo nibishingwe cyangwa nibishishwa by'iki, dore ko bihaba byinshi, baravuga ko ari abantu bari negative. Uri kubyumva rero ibyo rero nibyo bamurikiwe rero umuyobozi, abo ngabo bamurikiye umuyobozi w'umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru uyobora akarere ka 34 ka gisirikare kuwa gatandatu tariki 10. Hanyuma rero muri abo barimo abasirikare 5 ba FARDC, 3 muri bo batawe muri yombi bazira kugenda nijoro no gukwirakwiza amasasu y'intambara, n'abandi 2 mu gihe barimo rero batongana bapfa ibicuruzwa bari bibye irusayo muri teritwari ya Nyiragongo. Wabyumvise? Hanyuma rero bakunzi bacu, irindi tsinda ni ry'abawazarendo 2 mu mutwe wa PSLS batawe muri yombi bazira kwica umusore Imugunga, ndetse n'abandi bantu bashinjwa kuba barisha umusirikare muri South Africa uri mu butumwa bwa SADC mu ijoro ryo kwa 19 rishyira 20 z'ukwezi kwa 7. Urabyibuka ko nakubwiye barabizi abakunzi bacu, nababwiye ukuntu uyu musirikare muri SADC yicwa avuye muri restaurant. Hanyuma rero umuyobozi w'umujyi wa Goma yitwa Komiseri Faustin Kamandi Kabend yejeje ko serivisi ze zikomeje kuba maso kugira ngo zisenye imiyoboro yose y'abagizi ba nabi. Hanyuma rero yavuze ngo serivisi zacu ntizizacika intege, twari hasi nta guhagarika umutima, twabonye umwanya wo gukora iperereza, kandi Imana ishimwe n'amakuru meza twashenye ku ruhande rumwe agatsiko k'abagizi ba nabi kagize umutwe wa Satani ya kabiri. Hai nkawe Satani wa kabiri brigade ya 11 yo gukwirakwiza amasasu nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'uyu mujyi kubijyanye no guhagarika ndetse no guturika kw'amasasu mu ijoro ryo kuwa 5 rikira kuwa 6 mu gace ka Keshero. Ubuyobozi bw'umujyi bwerekanye ko ari abawazalendo bayobye bitwashe intwaro 2, hanyuma na mudasobwa zigendanwa bateye station ya police, kandi aho hakomeretse abapolisi militaire 2. Bahamagariye rero abaturage gufatanya neza n'inzego z'umutekano kugira ngo batsinde ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kuba ndanze mu mujyi wa Goma. Ariko Goma yabaye erega Goma ubungu birimo abasirikare banga 100,000. Abasadeke niho bari, urugamba rwarabanani barigarukira, niho bibereye, bariziye noneho harimo n'ingegera nyinshi zizabazarendo n'izindi nyinshi zitwa kigegera, izino zitwa za Pareko n'izindi zitwa gakera ngo za abakombata, hakazamo za mayimayi, abantu bose bimbura mukoro bose bigize udutwe rushuma mu mujyi wa Goma tujya kumenasa abaturage. Ariko kubera ko babitwikiriye aba FARDC n'aba FDLR bose babifitemo inyungu, kubera ko niyo bamaze gusahura abaturage bagenda bakabigabana. Nuvuga ngo bagiye bava mu nce zitandukanye zagiye ziberamo imirwano, ziraza Masisi na za Rucuro, izindi zigiye ziva Bukavu zije muri za bato zikazigoma mu rwego rwo kugira ngo zisahure, kuko Goma iri muri kao, iri muri crise iteye ukuntu, iri muri crise yo kubura ibyo kurya, iri muri crise yo kubura umutekano, iri muri crise ya mauvaise gouvernance y'ubuyobozi butari bwiza. Noneho
ibyo byose ugasanga urumva rero aba bafashwe nuko babigenje abari bake ni nko garagaza ni nko afite ni echantillo nya bagaragaje ko no bafite technique bagaragaza imibare mike ariko iyi miterere ya FRDC niyo kuva kera none urukumva none yifatanyije na Wazalendo ziko muri iki gihe cy'agahenge zagiye zitwikira gahenge FRDC zigakora ibikorwa by'ubushotoranyi kuri M23 ariko bikaza ari bakavuga ko Wazalendo nyamara ari FRDC Goma rero ugarijwe mu buryo mwe kubundi abantu bigomba bafite ibibazo bikomeye cyane ko basana badafite naho bananyura cyangwa banahungira erega urumva Goma nendatanye bikubwira yuzuyemo abasirikare 1,000 reba bo mu Burundi niho bari abo muri South Africa niho bari abamara aba Tanzania reba aba Wazalendo aba FARDC tukuvuga ngo abantu bose bananiwe urugamba baje kwiyicara mu mujyi wa Goma kuko nka South Africa ravuze ati se imbeho irajya kutwicira hariya baturasira muri ara mashyamba tutanamenyereye turwana n'iki baje kwibera Goma kuko nkuriya musirikare yiciwe Goma gute wambwira ko uriya musirikare woherejwe ku rugamba waze kurwana M23 yiciwe Goma muri restaurant gute ko atari ku rugamba nk'abandi ibyo ni ikibazo gikomeye gute bamwohereje ku rugamba akagigoma so urumva niho bari ya operation bakoze yitwa Springbok nayo nta kintu iri kubafasha aho bagomba gufatanya na MONUSCO nayo yibereye Goma aho MONUSCO igomba gufatanya na South Africa muri ya operation ntabwo byoroshye reka dusoze rero ariko tutarasoza reka tubwira abantu yuko Ukraine reka nkubwire ariko ujya wibuka mu kwezi kwa kabiri 2022 bavuga ngo isasu rya mbere rya Putin ryageze muri Ukraine abantu baravuga bati Ukraine irarangiye barabishe barabamaze bashaka bajya mu myobo babahuye n'indwanyi bamwe rwose batangira no guhunga bati Putin turamuzi arica agakongwa waruzi yuko ubu noneho ibintu byahindutse ikibuga cyicuritse ubu Volodymyr Zelensky wa Ukraine none niwe wateye Uburusiya yabuteye ariko no mu Burusiya ari kuvuga ko ngo ari kunurwanurwayo ibyitwa kudeta ngo bamukureho bari kunurwanurwa icyo kintu bakureho Putin butiro byagenze gute uyu perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yemeje ku mugaragaro ko ku nshuro ya mbere igisirikare cye kiri mu ntambara mu ntara ya Kursk iri mu burasirazuba bw'Uburusiya mu ijambo yagejeje ku baturage mu ijoro ryo kuwa gatandatu Zelensky yavuze ko igisirikare cya Ukraine kirimo gusunikira intambara ku butaka bw'uwateye igihugu yatangaje nyuma y'iminsi 5 yarishize Ukraine itangiye iki gitero cyaje gitungura Uburusiya bigatuma ku mipaka y'impande zombi bahungishwa umuyobozi w'umujyi wa Kyiv Vitali Klitschko avuga ko abasirikare barwanira mu kirere barimo baramanuka bava mu ndege mu gihe impuruza zo gutabariza abaturage zikomeje kwiyamirira mu mujyi wose mu butumwa yacishije ku rubuga rwa Telegram yasabye abaturage kuguma mu mazu yabo umujyi wa Kyiv intara izungurutse intara ziyizungurutse hamwe n'izo mu burasirazuba bwa Ukraine bose ziratangaza ko hashobora kuba ibitero byo mu kirere nk'uko bitangazwa n'igisirikare kirwana mu kirere mutumwa rero yashyize ahagaragara ku munsi w'ejo perezida Volodymyr Zelensky yashimiye abarwanyi ba Ukraine avuga ko yaganiriye n'umukuru w'igisirikare Oleksandr Sirski ku gitero cyo mu Burusiya ati Ukraine irimo irerekana ko ishobora kongera kugarura umutekano w'igihugu no gutera igitsure cyayo wateye igihugu no kumukangara amakuru avuga ko kugeza ubu ingabo za Ukraine zirimo gushaka uko zakwigarurira umujyi w'intara imwe mu gihe barimo barwanira ku ntera y'ibirometero birenga 10 hagati yabo n'Uburusiya ubu butaka ari nabwo bwa mbere binjiye bakagera kure kuva perezida Vladimir Putin yohereje ingabo muri Ukraine mu kwezi kwa 2022 abantu barenga 76,000 bamaze kuvanwa mu bice byo ku mupaka ihuza ibihugu byombi nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Uburusiya TASS kandi Smirnov yavuze ko iki cyumweru yasabye kwihutisha igikorwa cyo guhungisha abasivile komite y'Uburusiya ishinzwe kurwanya iterabwoba yashyizeho amategeko ajyanye no kurwanya iterabwoba mu ntara 3 kuwa gatanu mu kwihimura ku gitero Ukraine yakoze mu buryo butunguranye ibi bisobanura ko abategetsi bo mu ntara 3 ziri ku mipaka ya Kursk Belgorod na Bryansk bashobora kubuza urujya n'uruza rw'abantu n'imodoka kandi bagashobora gukurikirana ibiganiro byo ku matelefone
nka zimwe mu ngingo zishobora gufatwa. Uburusiya avuga ko ingabo za Ukraine zigera ku gihumbi ziherekejwe n'ibimodoka by'intambara bitamenwa n'amasasu asanzwe zinjiye mu ntara ya Kursk kuwa kabiri mu gitondo. Kuwa gatanu hasohotse video ivuga ko yerekana ingabo za Ukraine zivuga ko zafashe uyu mujyi hamwe n'ikigo gikomeye cyane cya gaze cy'Uburusiya cy'ikompanyi yitwa Gazprom. Ishami rya BBC rishinzwe guhinyuza amakuru avugwa yemeje ko iyi video yafatiwe ku kigo cya Gazprom mu Gahengi mu hateganye na Kodza mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu. Kirema wabyumvise. Ukraine no igiye kwigarura Uburusiya. Reka tuvuge igiye kwigaranzura neza. Ukuri agiye gushya akagabo gahimba kandi kataraza. Yaramurashe arabarasa igihugu agigira umuyonga. Yarashe ibikorwa remezo, arashe ibigo bya gisirikare, ahantu ari intwaro yaraharasa ariko baramuhindukiranye. Ariko reka nkubwire aka kantu hari ikintu kanyigishije. Hari ikintu bita la persistance dans la misère. Mbega gukomeza umutsi mu magorane. Yego. Mu makuba ugakomeza umutsi. Nukuri. Mbega umuntu ntavuge ngo akurusha imbaraga gucika intege ngo bitume nyine upfa neza. Buriya reka nkubwire, ujya wumva za nkuru zo muri Bibiliya bavugaga ukuntu ngo Goliath wayimvuze mu Cyongereza. Goliath ajya kurwana na Israheli, ukuntu ubona iyo bumvagaje ngo bahitaga birukira mu myobo. Yari yabashegeshere, yari yabahabuye. Iyo bumvaga atontomye gusa bahitaga oya no kubona ngo hagaze ku musozi hakurya. Yari munini cyane kandi ari umuhanga mu gisirikare. Yari umuhanga, yari umurwayi, yari indwanyi. Ariko kwa kuna kuvuga la persistance dans la misère. Ni gute wahagarara ugafunga umutsi mu makuba. Ibi bintu biragaragaza iki? Uyu mugabo Volodymyr Zelensky iyaza ku umuntu uhaba kabati ndapapye pe bivuyemo. Baba n'igihugu baba barakirangije baranacyometse ku Burusiya byaranarangiye. Ariko warabibonye ni abantu bavuze ngo turakomeza natwe dufungwe kamayi, dufungwe umwuka. None aho bigezaho abafata icyemezo cyo gutera Uburusiya bagafata n'umujyi umwe mu Burusiya. Uya nicyo cyo ntigikomeye. Kirakomeye cyane, ntabwo cyoroshye kuba Vladimir bamufatanye igihugu. Putin ntuvuge Vladimir gusa, uvuge ngo Putin bamufatanye igice kinini kandi bamaze kwinstarayo. N'ubwo ngo imirwano ihindukiye ijya mu Burusiya kandi gufata kira gice. Ni ukuvuga ngo n'abandi bafatanyabikorwa n'abandi bose batera inkunga uyu Zelensky wa Ukraine ni ugufatiraho, barafatiraho. Ni nko kuvuga ngo bigaruriye nka Texas muri Amerika. Bafata nk'agace kamwe ka Amerika kabutu bakagace n'akanya turagakontorora. Rero abaturage bagize ubwoba bo muri uyu mujyi. Kirema, reka tushimire abantu, turagaza kugaruka mu kanya mu yandi makuru menshi atandukanye. Umunsi mwiza kuri twese.